Siaklo ache tame susu sia tame susu la anyeto boboko wa mekenye akbenala vana va ko Yesu Kristo de ti vana va to de ti de mia petit ome boboko Pokpo enu ike tome sedo enu ike wu bokplo na nu enu ike megbe tobe tame susu mate ma susu la enu ma o ye ne chado dina o de kanku atima ewe mi o won tie mi edondo ewe nye aba fufu aba fufu Abba, Fufu. Bokoko. Owe oblobena nini consolateur. Nyava kofala. Neje sinya beti. Neje sinya benu hahao. Nanemia besusu kata no Kristo di. Le Yesu Kristo be ko. Amen. Oyira mi gele. Nyawes on va non vie autonome. Maoupe nɔƒe eye Mawu ne yra mi elabena eʋu miaƒe to kple miaƒe dziwo bena enya yi ke do tso eme ŋutɔ ƒe nume la ne ge ɖe miaƒe dzi eye wòahe dɔyɔyɔ va. Amen. Nyitsɔ kɔsi ɖe agbe aɖe minɔ nu ƒom ku ɖe Kristo be enumetoto alo ale yi ke miawɔ Kristo wòanye enumetoto na mi, numetoto gbagbe yi ke me mianɔ sɔsɔm le gbe sia gbe le míaƒe agbe be ɖoƒe ɖe sia ɖe. Eye míele gbɔgblɔm bena edzi la tsɔtsi vava alo Mawu subɔsubɔ la le enumetotowo ta, le nudzɔdzɔwo ta, le enu yiwo ke ƒo xlã mi ta la, gaɖomea eva dzena le Mawu vi sugbɔ va gbe me abe Mawu be nya mele teƒe o alo Mawua eglitoto koe wònye.
le siata miakpɔ bena ne enu sesewo va le dzɔdzɔm la ne Kristo tɔ be aƒoƒo la be ezi ɖoɖo le fi ma wole nyatɔtɔ gblɔm va fie wole tsɔtsi be nya egɔ nyi bena le amewo be nuƒoƒo me la ne wole nyatɔtɔ gblɔm alo wole enu me toto enu yi ke adzɔ anyi enu kpɔkpɔ ame akpɔ la ke wome ɖo la yɔ Kristo tɔwo be ŋkɔ elabena wome le kpɔ Kristo be dzedze le wo ame o vɔa ke Mawu ƒe didi eye mi le kpɔkpɔm le Paulo be didi be ale ke wòƒo nu be yi le gbe dom ɖa le Efesotɔ ta gasia game madzudzɔ la yeƒe didi nye bena Kristo ne va wɔ nu ka ne va xɔ anyi nɔ le wo ame eye Kristo ɖe meganye alobalo meganye glitoto meganye nutinya ko agblɔ o vɔa ke wɔ nu ka wòanye numetoto gbagbe na wo le woaƒe gbe sia ƒe gbe be agbenɔnɔ me eye kristotɔ ɖe sia ɖe abe kristotɔ yi ke menye ene la meɖo la kpɔ gbɔ be nuka o Kristo be enumetoto alo kesinɔnu yi ke le Kristo me la mawɔ nuka o makpɔ gome le eme amen medo gbe ɖa be Mawu ƒe gbɔgbɔ ne nyɔ míaƒe dziwo enya yiwo ke míama madze agbagba be míanɔ sɔe ko vɔa ke medi be nalé nane medi be wò susu ne kplɔm ɖo Paulo nɔ gbe dom ɖa le Efesotɔwo tagbã me Efesotɔwo tagbã kpukpui 8 Éphésiens chapitre 1 verset 18 ne ame yiwo ke ɖomahi wole kpɔmi le kame vɔa ke ne mi be Efesotɔwoa ame ɖewo gaɖo me womesene o ta Éphésiens alo Efesotɔwo tagbã kpukpui 8 afi ma wole gbɔgblɔm na mi le bena mebia nɛ be wòaʋu miaƒe ŋkuwo be miakpɔ enu si wòyɔ mi vɛ be miakpɔ emɔna la ale si gbegbe domenyinu si li na eƒe ame siwo ŋuti wòkɔ la xɔ asi amen ebe nuka mebia nɛ Paulo ele gbe dom ɖa la le eƒe gbedodo ɖa mea ele gbɔgblɔm na Efesotɔwo bena le nye gbedodo ɖawo me mebia na Mawu be wòawɔ nuka o wòaʋu miaƒe ŋkuwo be miakpɔ nu siwo wòyɔ mi vɛ be miakpɔ mɔ na amen egbedodo ɖa nyati gbãtɔ enyi bena Paulo le didim bena ɖe miabe ŋku ne wòaʋu ne miakpɔ enu yi ke tie Mawu yɔ mi va be miazu alo Mawu yɔ mi be miakpɔa enu yi ke tita wɔ yɔyɔ na mia be miakpɔe gbakple miaƒe gbɔgbɔme ŋkuwo eye le vegɔa la ebe ale gbegbe domenyinu siwo li na eƒe amewo ŋuti wòkɔ la xɔ asi Mawu dzra domenyinu na nye gbakple o amen amen ame ɖe xɔ nyama le eƒe dzimea Mawu dzra domenyinu na nye gbakple o eye Paulo va do dzesi bena ele veve ɖe be Kristo tɔ ne wòanya bena ɖe yi menye ame gbalo o amen ele veve ɖe be Kristo tɔ ne wòado dzesi eɖokui bena ɖe yi menye ame gbalo o wake Mawu dzra domenyinu ɖe ne na yi da ɖe na yi eye menye be wòanya ko bena Mawu dzra domenyinu da ɖe na yi o wake wòanya ebe nuka yeƒe asixɔxɔ yeƒe asixɔxɔ yeƒe asixɔxɔ enyati yawo nye agba le míaƒe didi eye Mawu ƒe gbɔgbɔ tsɔe da ɖe míaƒe didi elabena menye bena eyi me ke míezɔ mɔ ya va wue nu la mía dometɔ geɖewo míedza to enu sesewo me gadan lɔ
mia dometo geɖewo le aƒewo me la mia to nusesewo me le gbɔgbɔ me ba kpadzi le ŋutilã me ba kpadzi le enyadzɔdzɔwo ba kpadzi eye xixi blibo la katã le nuwo me nusesewo me to ƒomewo le enyadzɔdzɔ sesewo me to tɔxɛ eyi me ke míezɔ mɔa vɔ le esia ta ekpɔ míagbɔ bena míado dzesi Kristo be amenyenye eye Kristoa nye enumetoto gbagbe na mí le enyadzɔdzɔwo katã be titina eye enyati yi ke mɔƒe gbɔgbɔ le tsɔ le da ɖe nye didi magblɔ bena Yesu Kristo ele agbe Yesu Kristo le agbe Yesu Kristo wɔ nuka o ele agbe eye metrɔ o Yesu Kristo wɔ nuka ele agbe eye metrɔ o le sia ta le enyadzɔdzɔ de sia de be titina le enu yi ke me le totom fifi la le enu yi ke le dzɔdzɔm fifi la o dze ko abe na o engbe yi ke ma do na ma ye ya medi be ma gblɔ nɔ be na Yesu le nuka o ele agbe menyi glitoto yo menyi enya ŋutinya koe o voya ke ewɔ nuka o ele agbe Yesu Kristo le agbe eye ewɔ nuka o eya enyi nuka o eya enyi ɖotia Yesu enyi ɖotia Yesu aɖe enyi ɖoti ne míaƒe agbe medi be ma te gbe ɖe dzi elabena enu geɖe le dzɔdzɔm fifi la yi ke le Kristotɔwo hem dzo ɖa le Yesu gbɔ eye ame beble be gbɔgbɔ li fifi la yi ke le Kristotɔwo blem eye ame ɖe ava fia agblɔ be o ame wɔm do na gbe ɖa sese ɖe o pastor m dara asi ɖe ame dzi ame mli na o mawo va me kele fia nyo vɔ gakea fa wu nu de kuku me dzi la to nɔ bena Yesua metrɔ o egba kpɔtɔ le agbe domahi agba de le yi ke ewɔ ƒeƒeƒe wo fifi na la gblɔ be o ivana xoxo aɖe ŋɖe trɔa me de kuku na o mɔa dzi yene le ma mɔa dzi yene le ame ɖe la nɔ nu sese ɖe me tom domahi yi mi ke mi kpa nia 40 jours be je na enu ala ga sese ɖe dzi la be o nɔvi ne le Yesu mea le wɔ nuka o ne le mɔa dzi nuɖoɖoa ye ma nuɖoɖoa ye ma le sia ta me dzi be ma si kpe ɖe dzi bena Yesua me agbele eye nyi nyateƒe eye nyi enumetoto gbagbe eye Mawu be tameɖoɖo na mi enyi be nuka mianye Yesu ya yi ke le gbɔgbɔ mea be teƒe nɔlawo le ŋutina me eye miaɖe yeƒe agbe yi ke wòle la le mia me la awɔ nuka o atsɔ afia le sia ta ɖoŋtia mele afi bu o ɖoŋtia mele ho mele kpando mele Lagos o Mawu be gbɔgbɔ gba le kpe ɖom ne dzi Mawu ƒe amewo wole veve ɖe ame ɖe Mawu ƒe ame siamina ɖe le fi ɖe le Lagos Mawu ƒe ame siamina le Abuja Mawu ƒe ame siamina le Kara Mawu ƒe ame siamina le Mango enyo voa ke Biblia gblɔ bena ame yi ke nye meka o Mawu ƒe ame siamina ame yi ke nye amiti la ye nye meka o Kristo loin de Dieu ye le fi ka o ye le miaƒe dime ye sia ta ye Paulo le gbe dom na be ŋkɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ ne wòawɔ ŋkɔ ne wòaʋu miabe ŋkuwo ne wòaʋu miabe ŋkuwo ne miado dzesi
Nemia ado jesi epenko do menyinu penko asi hoho. Christo to me le gbalo. Christo to de me le gbalo. Me di be mia hwe de mia do kiome. Christo to amenye amegbalo novi. De le ho Yesu de le hweme abe apeto kle de la ne cho wa gbene a me le gbalo. Me kanu ikele jojomolo. Me le gbalo. Me ti be mia be di me ne ho nya ya. Me kanu ike le avuwon plo fifi la. E o le jejema be de o le di odum ne no. Yesu ike ne ho a me le gbalo. Eye me di be na makasi nya be ho senti. Eya yi me do tiale. Kole se to ba gbale velia. Ukwi gban choyi eton lia. Paulo le nu pom to Christo ya pe. Enyaragla eike français oglona be mystère e gomme nyi be nane ike amegbe to be gomme sese matema aleu wa ke wonye nyatepe. Colossiens 2 versets 1 à 3. Marc le beye yame. Ebe me di be mianya avasese si wo mele de miawo kple Laodikia to bakle amebubu siwo me kpɔ nyam nkume kple nkume hade o tala. Mele esia gblɔm ale be dina do oƒo eye be woawɔ ɖeka kple wo nɔewo le lɔlɔ̃me. Gawu la woase nugɔme bliboe eye woadze si Mawu ƒe nuɣaɣla si nye Kristo la. Woadze si Mawu ƒe nuɣaɣla si nye Kristo la. Esia nye kesinɔnu gãtɔ. Kristo me wotsɔ kesinɔnu gã sia si nye nunya kple si dzedze katã la ɣla ɖo. Amen. Eyime ke mi nɔ Biblia nusɔsrɔ̃ fifi la ye. Fofo gblɔ nya ɖe, mia fofo James gblɔ nya ɖe bena yi nyi Kristo tɔa, yi nyi kesinɔtɔ. Amen. Yi nyi kesinɔtɔ. Ebe eya me otsɔ nuka o. Kesinɔnu gã tsɔ wɔ nuka o. Tsɔ ɣla ɖo. Enya ne ɖo miaƒe dzime. Enya ne ge ɖe miaƒe dzime. Enya ne zu enu me toto na mi. Nyemenya enu yi ke kpankɔ mia dometɔ ɖe fifi la. Vɔ gake Mawu ƒe gbɔgbɔ be gbedeasi enyi ŋkɔ trɔ kpankɔ me ka o. Kristo. Trɔ kpankɔ me ka o. Kristo. Ne le trɔ kpankɔ Kristo la nya be ŋkɔ o. Eya enyi ŋkɔ nuɖoɖoa. Eya me ŋkɔ o. Kesinɔnu gã yi ke nyi ƒo kesinɔnu katã la. Eya me wole. Meka ne ike enuwo le yiyim lo. Meka nu ike le kpɔkpɔm o. Biblia be ŋkɔ o. Mi me le zɔzɔm kpakple ŋkuwo. Kpakple mi le zɔzɔm kpakple ŋkɔ o. Xɔse. 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 Meti be ma gblɔ na wo bena enya ne le tsɔtsɔm na Mawu fifi lae. Ne le gbe dom ɖa gbe sia gbegbe. Eye ele wɔwɔ le diwo me bena Mawu mele sem o. Medzi la to na be ao. Mawu se. Ewɔ nuka o. Ese. Eye le Kristo me la ewɔ nuka o. Egblɔ be kple nuka o. Amen. Alléluia. Ne de miate ma adzɔ ɖe Mawu ƒe ŋkume nenema tututu eye mi ma kpɔ enu yi ke le dzɔdzɔm oa. Do ma yi ne do gbe ɖa ɖe enya ta vɔ ke enu agbagble ɖe dzi wu la o Mawu me se o. Eɖadze Mawu se.
Mause. Ewe vo ho. Mais pas encore. Mais pas donti là. Voilà que le Christ me là. A donti là. Minyabe nyoto wa garomoa. A donti là. Ike wa ma no abe ali ike ne susui ne no. Elle a bena e anya nu ike won ka. Nu ike nyu. Ta me di la do dipo no bena mega hanu le doku me be ma o me le seigne be dodora o ma o me le seigne ao Satan a be do ma o se le Christ me la e globe le amen. Satan haditi a globe do diku o ho se to na bala se ao ti azugenele ao ma Aotiko Moho Seto Neabala Sesehala Zibula Zukenala Gomawo Avenu Aotiko Moho Seto Neabala Sesehala Zibula Zukenala Gomawo Avenu. Novio, ne enyati ya de kate ma gira amere petit mea. Ne legbe yo Yesu ben ko ya kore, nya ben ko. Ye le nyate fe ame. Yi le mo ati. Ebe eyenyin ko, emo ple ape. Eya enye emo la. Ne legbe cho agbama ya ge cho na kware. Pomo na ben ka. Yi le mo ati. Yi le mo ati. Nu dodo avavo. Nous dodoare et on call evafo. Laissez ta garomoa minya be le psalomo evelia me oglowen call. Obe ma ko ebe futo garomoa bogbokokwe nana na konu. Minya be sara konu e yoke glowela divia minya be konu e konu. Ela me hwese o. Wa ke bogbokokwe nana la kono no me o. Ela na la glowe o. Ikonu le ipe gbogbome. Ela be nya be nko ma uveinu. Ma ouveinu. Amen. Christo ya meku. Enyi nyatefe bagbe. Enyi nyatefe. Enyi enu tefe. Enu metoto bagbe. Allez que Johannes banto taton. Ukwi blave. Blea. Me dibe mi ale nyare le fima. Wegbe me a o me troenyoro bo français eto blenyore. Johannes Banto 1 Jean 5 verset 20. Johannes Banto taton kukui blave. Fegbeye ya globe mienya be mau vilava. Eye wona mie senu gome. Alebe mie jesi mau nyatefe tola. Amesi nye nyatefe tola me miele agbele. Via Yesu Christo memiele akbele. Eya enye mawu nyatefe tola bakle akbe mafola. Amen. Français you voit globen quoi? Eh bien quoi? Il est quoi? Le véritable. Le véritable. Le véritable ameka yeto hona la vérité. Le véritable encore et nous ikenye enu tonto enu ikeli ni nyatefe ni enu ikela akbe. Le véritable matro ele benko nemie chomi miaru ke ocho de Yesu me eye Yesu ya mauvi ale miamela ele benko ele gbogbom na mi benko mi adu ejesi eye mi anye benko miele nuka nyatefe la me miele enu toto me miele enu metoto bagbe la me. Nous sommes dans le véritable. Ta nane keme gableu aya popoare keme gafluo enu de keme gableu
Yesu yike nye agbe yike nye Mawu vi la ne ya le me o la Biblia ben ko mi le nyateƒe la me. Amen. Iga nglo be Paulo be gbedodoro ebe ito gbe ra ben ko wa ben ku ne wa fu. Wa ben ku ne wa fu. Petro senya ya gome. Le soleme gbantoa opo nami tso Petro kple Yohanes eyimeke oyi subɔsubɔ dza yi subɔsubɔ teƒe eye wodo go bafa yi ke nɔna tele tsɔtsi xɔa mɔnu eye wogblɔ nyati ɖe le afi ma mɔƒe gbɔgbɔ tsɔ nyati ma da ɖe dzinye dzi medi be ma gblɔ na mi bena ɖe Kristo tɔa ɖe mele gbalo megbagblɔ be ega mele asinye o megbagblɔ be kesinɔnu mele asinye o eta la nɔ nu xam kaka tension la va wu o alo axa nu kaka edio ava wo ao megaxa nu o megabuta me bena ɖe kuxia yi ke le dinya ɖe mele dzodzom o ta Yesu mele dinye me o ao ebe ŋkɔ dɔwɔwɔ tatɔn kpukpui adelia ke Petro gblɔ nɛ bena ga aɖeke mele asinye o ke enu si le asinye la eyae mana o le Yesu Kristo Nazaret lo ƒe ŋkɔme la tso nazɔ azɔ amen. Petro le gbɔgblɔm bena ɖe eyime ke wokpɔ bafa yi ke na anyi ɖe fi ma le ega biɔm amewo va nane gaga sia game wake eƒe nɔnɔmea mele tɔtrɔm o amewo va tsɔna kesinɔnu sika va tsɔna nɛ eyi ke Petro kpɔe dũu eye wobe hã le kpɔm xɔ si be nu ka o atsɔ ka ega atsɔ nae Petro le gblɔ egbea ɖe ega mele asinye o egbea ɖe kesinɔnu mele asinye o wake mea na bena ɖe manyi ŋkɔ nublanuitɔ mea na bena enye Kristo tɔa nye mate ma nane ke o elabe ŋkɔ nane le medo dzesi be nane le asinye nye gbedasia be tometi nye ma Kristo tɔ ame ɖe le me o ame ɖe li yi ke le me o yi ke fɔ ɖe tsitre yi ke le agbe Petro do dzesi bena ɖe ega mele asinye o egbea ga mele o egbea kesinɔnu mele o vɔ gake ɖe ame ɖe le eya ye matsɔ na o le sia ta le Yesu be ŋkɔme la tsi atsitre na zɔzɔ enumake la aleluya enumake la eva me ne medo gbe ɖa be míaƒe dzi ne le nyati ya míaƒe dzi ne le nyati ya meka nu yi ke le dzɔdzɔm o medoe dzesi bena ɖe ame ɖe li la ame ɖe li ame yi ke fɔ ɖe tsitre Calvary be ŋutsu ma yi ke fɔ ɖe tsitre ɖa ele fi ka o ele nye tsi ele nye aƒe me ele nye aƒe me meka nu yi ke le dzɔdzɔm o eli metrɔna o eya ye le agbe matrɔ akpɔ o enya yi ke wògblɔ la eya ye ava me ega me le asinye o klosalo me le asinye o enu yi ke le asinye la eya ye megaku avo Kristo tɔ meka nu yi ke le dzɔdzɔm o mebu o na ame ɖe la o mele supɔ ma wa enu ya ŋutɔ aɖe enya teƒea medzila gblɔ medzila ɖo kpe dzi na o bena ɖe ne le nyateƒea me ne le mɔa dzi tu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  dɔyɔyɔ be mɔa dzi ne le fi ma tutututututu menyi mawo ƒe ame ɖe gbɔ dɔ mawo ƒe ame ayɔ dɔvɔa ɖe dɔyɔ ƒe ami sisia ŋutɔ le me o ne le me meka nu yi ke le dzɔdzɔm o nɔviwo mawo ƒe nya nyi nyateƒe lo mawo ƒe nya ye nyi nyateƒe amen
sika kple klosalo egame le asinye o wɔ nu yi ke le asinye matsɔe ana o. Le kuku iwi evelia tsɔ iwi adelia wova bia Petro bena ɖeke mi wɔ kaka ye ame ya yi ke nye bafa wodzi wònye bafa ɖeke mi wɔ kaka wòkpɔ dɔyɔyɔ eye wova le nyanu ɖem eye wogblɔ le kuku iwi evelia esi Petro kpɔ amewo egblɔ na wo bena Israeltɔwo nu ka ta nu sia wɔ ŋku na mi ɖo nu ka ta miefɔ ŋkume ɖe mifɔ ŋku ɖe mía dzi abe míawo ŋutɔ míaƒe ŋusẽ kple Mawu vɔvɔ̃ mee mieto wɔ ame sia wòzɔ azɔli ene o. Mawu si nye Abraham, Isaac, Yakob kple mía tɔgbuiwo ƒe Mawu la kɔ eƒe dɔla Yesu ŋu ke miawo ya miede asi hegbenu le egbɔ le Pilato ŋkume. Evɔ la, Pilato ya ɖoe be yeaɖe asi le nu hafi. Togbɔ be ame kɔkɔe kple ame dzɔdzɔe Yesu nye hã la, miebia be woaɖe asi le ŋutsu amewu la nu na yewo eye miewu eya ame si na agbe la boŋ. Amen. Français Yehowa yi ke français Yehowa gblɔ be nuka vous avez tué le prince de vie. Fia bebia bena ame yi ke na agbe ko français gblɔ be le prince de vie. Ame yi ke me agbe le, ame yi ke nana agbe. Amen. Eya ye le me. Alléluia. Yesu ƒe ŋkɔ kui adelia, Yesu ƒe ŋkɔ la ye dom se ame sia. Eƒe ŋkɔ dzi xɔse na ŋutsu sia haya abe ale si wòdze ƒãa miele kpɔkpɔm ene. Amen. Petro le gbɔgblɔm bena ɖe menyi to yewo ƒe ŋusẽ me o, menyi to yewo ƒe Mawu sosro ɖa me o, voa ke ame ɖe le yi ke miawo miegbe, yiwo ke mietsɔ na wo wu, miewi, ame yi ke wɔ ŋkɔ nye agbe ƒe fia, agbetɔ, agbenala, eye wòɖo kpe dzi na bena ŋkɔ Yesu ma yebe ŋkɔ dzi xɔse me ŋkɔ amea kpɔ ŋkɔ kpɔ haya le. Amen. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Yesu ya yenye míaƒe dɔyɔyɔ. Yesu ya ɖe yenye míaƒe dɔyɔyɔ. Yesu ya yenye míaƒe aƒewo ƒe dɔyɔyɔ. Yesu ya yenye ƒomewo ƒe dɔyɔyɔ. Enye nyateƒe gbagbe la. Yenye nyateƒe gbagbe la. Enya edze ko bena Kristotɔwo meɖo la se o. Vɔ gakea eya ye na bena ame anyi ayi tsɔtsi vɔ gake adzo le Yesu gbɔ woable wòagba yi afi bu elabe egblɔ bena ŋkɔ Yesu Mawu ya ŋute wɔnɛ kabakaba o la Mawu tɔm sɔna o, Mawu tɔm sɔna kabakaba o. Meɖe kuku Yesu amee owó mía asitsalawo edɔmeyilawo Yesu amee nka nunya kpe kesinɔnuwo katã le. Alléluia. Minya be enubabla be beba mewa. Ome kpɔ gome le nu ya me abe miawo ene o. Vɔ yake minya be ame ɖewo le nubabla xoxoa mea. Wa be ale yi ke wo de Kristo be ame zãzã alo ale yi ke Kristo anɔ ame me alo anɔ ame ŋutia wo de fia le ŋutilã me. Amewo kpɔ wo de ɖe go. Ame be Elisawo ene. Mikpɔ bena Mawu gblɔ bena Mawu ƒe nya gblɔ bena tsã la Mawu ɖe eɖokui fia nyagblɔɖilawo. Eɖo eɖokui fia tso nyagblɔɖilawo dzi vɔ gake egbeme la ele wɔ ŋkɔ ele ƒo nu na mi le mekamo le vi la me. Eye wogblɔ be nuka
mia ame yiwo ke nye wodito nyɔnu me la wa katã wo nuka o wonyi Yohanes Mawutsideta la me la ye nyi gbãtɔ wake Yohanes Mawutsideta la me la enyi ame ŋkɔ ame mamlɛa le dziƒofiaɖuƒea me ke mi kpɔ bena mi ame yiwo ke kpɔ gome le Kristo be ku kpakple be tsitre titi me la míeɖo la kpɔ gome le Kristo be ame me nɔnɔ ya me wu nubabla xoxoa me tɔwo nyemele nya mi le kplɔm ɖo aɖeke wòawɔ me ame abe Elisawo ene woakpɔ gome le enu babla ma me alo enu wula ma me wu mi o fia ye medi bena miado gbe ɖa le be Kristo be numetoto ya wòanye enumetoto gbagbe na mi amen nane dzɔ le efiawo ƒe agbalẽ evelia eta nelia me woƒo nu tso Sunem nyɔnua ŋuti nya nyɔnu yi ke wobe wowɔ xɔ na Elisa le woƒe aƒe me ema hã enyi Mawu ƒe gbedeasi na mi ale yi ke woxɔ Mawu be ame Mawu ƒe amedɔdɔ emi nya be Mawu ƒe amedɔdɔ anyi me kɔ enyi Kristo eye Mawu viwo la wonye ŋkɔ Mawu ƒe amedɔdɔwo nyɔnu ya wowɔ xɔ na Elisa le woƒe aƒe be tame Elisa kpɔ keka be o Mawu nyɔnu ya nyo dɔme ɖe mía nu nu kae míawɔ nɛ o be o eke mehiã mo aka Gehazi va do dzesi be nyɔnu ya evi mele si o eye ŋkɔ enya ɖeka koe dogo tso nume ka be nume o Elisa be nume be ƒea be afi ɖekea na dzivi nyɔnua xɔ si bena vi beble ye xɔ ake ŋkɔ enya yi ke dogo tso Mawu ƒe amea be nume la ewɔ ŋkɔ enyi agbe enana agbe Alléluia 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 Nitsɔ me nɔ nya ɖe ma ŋgba kple esrɔ̃nye va le gbɔgblɔm ne be edze be ma nye ŋutɔ me le vɔvɔm na ɖokuinye elabena zive wova ɖo baa le míaƒe aƒe fi ma nukeke gbãtɔ yi ke bara ʋua woƒo musique gbugbugbu bena ame yawoa enu yi ke wowɔ fia masu ŋkeke ɖe ko abe bar ma wodza tui megblɔe gbakple xɔse wɔmeke nu megblɔ be woabe bar ma wodza tui nyemenya nu yi ke dza dzɔ vɔ menya be wodza tui eye meƒo nu nyateƒea wotui lo wotui elabe mele Mawu be lɔlɔ̃nu me tutu gbã ame mawo afi wodza va fi ma wova xɔ ame ɖe be teƒe ame yi ke le nu sã le fi ma le timati kple nuwo dzra nyɔnu yi ke le fi ma wova nya nyɔnua dzo xɔ fiɔse va xɔ nuwo ko tɔ nuwo tɔ musique ƒoƒo le amewo ta tɔ aha kple nuwo sasa enu míaƒe nuyiwo ke mekpɔ bena míaƒe nuyiwo abe kristotɔ enea agbe le sia ta metsɔe de míaƒe dzi me nɔnɔme yi ke me míele ale medzi magblɔ bena ɖe ne le gbe le Kristo me ya kɔ le ŋkɔ le nuɖoɖoa me la Alléluia le nuɖoɖoa me le kɔe dzi se be le nuɖoɖoa me Mawu yi ke wɔ ŋkunu le blema egba le ŋkunu wɔm fifi la Mawu yi ke wɔ ŋkunu le blema egba le ŋkunu wɔm fifi la Sunem nyɔnu ya edzi vi eva va me be ŋkɔ ɖevia ekplɔ toa ɖo ya gble kɔa ebe tanye ko wɔn ŋkɔ etoa be no kplɛ ɖo ɖa nua le nyadzɔdzɔ nu kaka wokplɛ ɖo ɖa nua kɔa ewɔ ŋkɔ ɖevia wɔ ŋkɔ Biblia be ɖevia ku Sunem nyɔnu ya be afɔɖeɖe to gbɔ bena Elisa gbalugbalo ye wo dzesi hã Biblia be wɔ ŋkɔ edo ame ɖo ɖa srɔ̃a be wobe tsɔ ɖevia be mlɔ anyi ɖe Mawu ƒe amea be xɔme ye wòdo ame ɖo ɖa srɔ̃a be ne tɔ tasiaɖam kple kplɔla nia tasiaɖam kula ɖo ɖa yi wobia be nu ke dzɔ bo nu sia nu wɔ ŋkɔ nu sia nu le yi nyuie Français yovo gblɔ bena tout va comment tout va bien Alléluia
Alléluia. Nyɔnu ke ate ma wɔ megbe o. Eviwo kua. Nyemenya enu ya me di be mia bagere mia pe di me. Ame yo ke le nubabla xoxo me ma lo. Nubabla xoxo me ba mo wa. Evia ku. Bible me da je gblɔ be na o. Menya be evia ku yo. Nyɔnu ado edzesi be nka. Devia ku. Edo edzesi. Bible ado pe di be nka. Devia ku la lo mene. Etsɔ be mlanyi le mawo pa me be ta me. Do ame do da srɔ̃a. Me ne tsɔ tasia da no re. Obie be nu ke edzɔ. Tcha téléphone me le o. Ego imena tasia da no ava. Egba trɔ do ame do da srɔ̃a. Gblɔ be no ve to na be nka o. Va bien. Be egbe me nyi tsɔti o. Egbe me nyi nu ya. Nka edza be kpɔ mawo pa me o. Oh, tout va bien. Minyamena ne de esrɔ̃a egble kple vɔvɔn alo kple nuya esrɔ̃a la nyabe nyɔnu ya le ebli ta esrɔ̃a la do se akpɔ bena ale ke wo gblɔ nyatsa esrɔ̃a me susu ŋutɔ tsa mena de yivi ko. Alléluia. Alléluia. Nɔvio enyaka gblɔm le tso nɔnɔme ŋuti o. Enyaka di o le gbɔgblɔm ku ɖe nɔnɔme ŋuti o. Alléluia. Mais tout va bien. Et il n'a jamais dogo maman mais après donne ya kejo. Elles seront plus violées au fond. Et bon, merci à me donner là. Merci à me donner. Alléluia. Novio, hoseike me miele ale. Elle be mi agere hose a me blibo. Mi abe kuhia kwemalo. Mi me le hose a me blibo. Mi le hose a me voix mi gale samo benya. Mi gale se radio, mi gale se télé benyam. Et nous dans ce radio, dans ce télé, là c'est WhatsApp, là c'est YouTube, plein of yo kata enyolo. Wa kea ne va do afira mi nyame na nyonu ya. Ezan munya kwa ple hosia. E nyame na egble na isron kwa nko. De bia ku bidi bidi. Wa ke enyabe mawu de le yike wana nko. Yike nyi akpe. Alléluia. Yike gble nko. Yike gble na be enu yo kemele ola eyo be nka. Ole. Olé. Et nous amène léolo. Vraiment où il y a global cao. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Et nous amène les pommes de plein co. Voilà qui on cao. Elle. Laissez à ta errado doro et nyano be cessé. Amero boy yare. Mais hier. Et nyano be de dena merore. Mais hier. On t'a le nyamenare. Maou le hosé à tout le menare. Et nous yare. Dès que voilà, j'avais mes coups de novie à chaque fois que je suis là pour son team et nous avons Satan à y mon coulo. Et il y a blâme non que là-bas, forcément il que les procès que les dimena wa relation. Et la problème wa la banani et peu. Minamia dokbera. Ya tia titre. Obe Elisa onka e choba ti chobe na geazi. Mi pomena Elisa be hosenyi ben ko agbe ikele imea la do iba time anabe amela fonde titrea obe ocho atia be lord de via bo de via mete fond Elisa va mlo de viaji e va e dobeda e mlo de viaji e bore de via me e de via fonte de via fore agbe elle avait akbere le Elisa ike yonato ike fonde Elisa mate obe eku Elisa nto kulo kaka odi wa ke gbereka oyinara medife kobe maji anto bana mo puju ameyo ke cho amekuku onka o vulu amekuku roda Elisa be yodome nkejo amekuku afon retitri amekuku afon retitri Yesu ame akbele ne amo acho taku aka Petro aka Paulo nti takulo oka Petro ka Paulo nti o cho ve dare donodi dono podo yoyare e go nyibe nko mawu be tamedodo nyibe nko yibe akpe ne wa no miame be mi anyi yibe gbedoho le anyigbaji le seta globe nko ni na mi acho mi abe nti la ne abe vo sagbagbe
Dogbera. Namia Chesite. Majesty ama. Majesty ama. Majesty ama. Majesty Ele akpe le yeme. Bene veinu ne ya Jesi ama. Be jila Jesi Kristo. Bene hui penko. Ne ya nya akpe be fia. Bene ya wode kagba ple le nu sia nu me. Me suo katane wa no eme me kali ke ahonu le chuchuno ne acho ido kricho bereme Yoke agbale pepe ke manami chuchu bien Yesu agbaya chochona evinye ba agbaya chochona no vinyo ba agbaya chochona edolele ba agbaya ni mate macho Yesu Matima ona ne ko mele honhoro kwa na ne kemele to tromo Yesu wonya iglobe na de mateva ne Amerike agbale wuma de Yesu ewum cho wujuju cho de niti cho ti fafa cho de niti Yesu cho utifafa cho deti utifafa ike fonu nya okatanta biti vudo nyema biti vudo nyema Hallelujah. Biti vudo nyema
tiudo Esranalo Esrana 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 Yona Nade Esrana Abetina Sana Esrana Yona Nade. Dona Yesu Yefra Eya ikenye befiala Nesrato ime Nesrato ime gbogbo Le Yesu Christo ben come Yefra be Nesrato ime Eya ilakbe Eya ilakbe Eya ilakbe Eya ilakbe Paulo blona Corinto tobenade Enu ike me fia mi chuchuba Yenye me Yesu va ku Le ngongla nous le miape nous vota Eye odi Abe ali ke ngongla kwene Eye len keke togbela E fonde titre Eye novi gene okwe E fonde titre Yesu Yesu Agbe Yesu agbe le Yesu Christo ben come Nane le gbogbo no fifila ekube nsene le gbogbo no be na efona o be tolele ma o eyela gloyi tati trefila na togbora abeli ke sunem no agble ne benare aw nous sia nous il est mieux là tout va bien degbe fifila be Yesu me degbe fa ade le Yesu Christ ben come me degbe fa ade le Yesu Christ ben come me degbe fa ade le Yesu Christ ben come me degbe fa ade le Yesu Christ ben come e aga gwa de le Yesu Christ ben come. Les novios ike la hao tibalo mais tu me bien togbera ekube dodo de siade ekube dodo de siade ekube dodo de siade ekube dodo de siade Yehowa onglodi bena enu ike mi abla la nyibachila ano babla leti le Yesu Christ ben come nye bla ekube dodo nye bla ekube gbogbo de siade le Yesu ben come eye nye degbe pa ade 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 le dofe sia dofe le dofe sia dofe le premier le Yesu Christ ben come français yo vo globe maladie chronique o yo tolele robe maladie chronique e ko be tolele ke le nu glem inare kume wa ke le Yesu ben come le Yesu ben come abeli ke amekukuma jeli sadi yo trofola de ne ma ke Yesu Christo kere me fila e abeva le Yesu ben come le Yesu Christo ben come doyo Yesu doyo Yesu doyo Yesu ye bia doyo na pomea 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 ye bia doyo na pomea
edɔlele ɖe sia ɖe, edɔlele ƒomevi ɖe sia ɖe. Míeɖe gbeƒã dɔyɔyɔ Yesu abe ŋutsu ɖeka ene, abe ƒome ɖeka ene. Le Yesu me míeɖe gbeƒã dɔyɔyɔ, míeɖe gbeƒã ŋutifafa. Le Yesu be ŋkɔ me, le Yesu be ŋkɔ me, le Yesu Kristo be ŋkɔ me, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Nuxaxa be gbɔgbɔ, aɖukiɖuɖu be gbɔgbɔ, vevesese be ŋusẽ yi ke le ƒome ma dzia, míeɖe gbeƒã Yesu Kristo be ŋkɔ me. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me, vevesese be agbama, le Yesu be ŋkɔ me, míegbe vevesese be kɔkuti ma míekake le Yesu be ŋkɔ me. Gɔmeɖokpe baɖabaɖawo, gɔmeɖokpe gbegblẽwo, eku be gɔmeɖokpewo le Yesu be ŋkɔ me, míegbawo le ŋutia, míekakawo le ŋutia, gɔmeɖokpe vɔ̃ɖiwo, nutsɔnu baɖabaɖawo, vivitime be awuwo le Yesu be ŋkɔ me, míekakawo katã le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Yesu, Yesu, ne gblɔ be mi mati dzodzro, katã wo nyama va mo, míexɔe se be ava, míenɔ te ɖe agakpea dzi, míenɔ te ɖe agakpea dzi, ava me na mi le Yesu be ŋkɔ me, ava me na mi le Yesu be ŋkɔ me. Aleke dukɔwo woaɖe aboyo woako ŋkɔ awo. Yesu ava me, vevesese be agba ɖe sia ɖe, awu yibɔ ƒoɖiƒoɖi ɖe sia ɖe, vivitime be awu ɖe sia ɖe, kekeli mavɔ, kekeli mavɔ, kekeli mavɔ, kekeli mavɔ, klẽ fifi lae, klẽ fifi lae, klẽ ɖe viwo ƒe ŋkume, klẽ ɖe viwo ƒe ŋkume, klẽ ɖe viwo ƒe ŋkume. Yesu agbe na me ɖeke mele mía si o, ne wu mía gbɔ ko míava, fi ka mía yi o, dɔkita ke ate ma yɔ dɔ mi o, ga hã mele mía si o ɖe, owoe li na mie, owoe nye mía be mɔkpɔkpɔe, owo koe míenyae, mi menya naneke o, mi menya naneke o. Yesu ere mía ŋuti, nane ŋuti kɔkɔe ne woadze, mele mía ta o, ŋutɔ ne nya be nane mi be míanɔ te kaka míava adze hafi na wɔe na mía gbada yi. O Yesu ere mía ŋuti, ere mía ŋuti, o ere mía ŋuti Yesu. Yes. Ame sese ɖe sia ɖe wo yɔ dɔ le Yesu be ŋkɔ me. Yehowa ŋkuvi ave ame kaɖikaɖi wo yɔ dɔ fifi la le Yesu be ŋkɔ me. Yehowa edɔme ɖu ame abi le dɔme, vevesese ɖe sia ɖe le dɔme wo yɔ dɔ fifi la Yesu yeyɔ wo ŋkɔ. Yehowa ɖeka me be dɔléle ɖe sia ɖe, edzi be dɔ ɖe sia ɖe wo yɔ dɔ fifi la Yesu Kristo be ŋkɔ me, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Yehowa afɔ be dɔléle ɖe sia ɖe, afɔ ave ame, ekame ave ame. Yehowa míeyɔ Kristo Yesu be ŋkɔ amenuvela, eye woŋlɔ ɖi bena ame sia ame yi ke ayɔ Yesu be ŋkɔ la kpɔ ɖeɖe.
il va mener.